Football Titi parjanga somthum parukna ngai khavele don ta ila Chelsea na an leitak Wesley Fofana hian a khelna masa Leicester City tan a khel lai khan Jamie Vardy hi a khelpui mana English striker hi mak ati thu ti hian a soi nge Leicester City ya khan training session ka telve masak ber tumin Jamie Vardy kha tuk thuan ei chungchanga pa ngai taka omreng thei tur hian enge tuk thuana ei thin tin ka zota Vardy khan Red Bull le cigarette lon ni khat ani mai idu vem tin min chang mak ka tilu tukha kanui top maya du lo kalome tin ka chang Jamie Vardy hi chu mak takani ati Vardy hian in kheldona piangin Red Bull a inzia energy drink si anuna betlat thil niin kumrei tak adai phena hian achin than jingami ani professional footballer hian Vardy aya energy drinks in na sa hi anom kherdo mai theye ni khata bur khat mai lo a in thin le nga la du ve kiang takani Barcelona German goalkeeper Ter Stegen hi football khovela goalkeeper tha jingami ania football khovela professional level sang bertem phak ani na awang hian a hlotling hle tepo ati theng chu ma se ani hian football chawlo po tui danganeya ama nge hian ti hian soin truck khal ka duwa wangin truck license nei tumin ka beya ma se ka zo thei talawa bus khal te hi nuam ka ti hle thlona khal zir te hi ka khelna klapa dil ta ila ti te ka ngai tua thin ati ani Ter Stegen hian motor lian khal te nuam atiin thlona khal te hi achak maya angai tuana lua thin tu ani chutiang kara chuan a in hlema wangin a chol deuh wanga tuna dam to in training te po zom vele to ma sela adin mun hi achiang ri lova a in hliam chunga ai o tu sesni line Barca goal aven china tlom ni mel ala mumia lo bok nen Ter Stegen hi Barca goalkeeper number 1 ani le don empty achiang lo ti te thlengin aritame ka ama hian bas khal achak box hi nen Barca hian team bus an khaltir mayang a ti tok te po an bang lovani hei ero fiam thurong kai lam te po ani o me engpo ni sela he German goalkeeper hian football chau lo po tuidang nein chulam chuan ariru ala peng na save le ti po achiang ani Brazilian player free kick pe thiam zat mai Juninho kha then kha chuan kan la the o me ani khan kum sang ni pakhan ni puilain France club Lyon na zoma kumsang ni pakwani puilain achua san le Leona awang lai hun tha zong amang ral ti theiania a tho hlok le bok khovelin free kick ape thiam zia chiang zokin amu pha ama a theina om sang tak fakna in a zuina sathin le ani kha Leon po hian Juninho kha an hlotlin pui le ti lo theiani lova a chan chu kumsa khajakwa somnga dai towa din France club lun hian Juninho an nei main tual chung lik sang ber no moi an choi ngai lova Juninho an nei nuwa ero ama zonga an choi phak lo hi an choi phak ta ane Juninho an nei nu season khatna atangin Leon hian League 1 no moi an choi nga la azonin season sari te meu League 1 a championin France football an thunun ne le sangni pakha sangni pani season atangin sangni pasari sangni paria season thlengin France football an thunun ane heti chung hian Coupe de France te Trophy des Champions no moi te thlengin an choi te la European competition lama ero an hlotling lo thung transfer market in Atarlan dan chuan Juninho hian Lyon tan khan match jathum somli pali khelin goal za akhunga assist somsari pasari anei tel boka attacking midfielder ani na zona anna atlin rem le Lyon team game khai tu team in ngana lungphum poimo ania Juninho hun lai hi Lyon tan chuan an hun rang ka chak ti tlak khopa ro pui atling bok chumi ti fia tu chu Juninho an nei ma zongin league no moi an choi ngai lo kan ti kha Juninho an nei nuwa league no moi azonin tum sari an choya Juninho chuan nuwa league no moi tun thlengin an choi le tamia lo bok chu wangin France club Lyon tan hi chuan Juninho hun lai kha an ro pui ber lai an chanchin angai nom wang lai hun ti lo thei ani lo he Brazilian attacking midfielder ball pet thiam zia kha then kha chuan in lamit thla ve thei hial o me Polish striker Robert Lewandowski hi season masa khan ache thatok lova soi thin niin atla niam ve ta chu wangin striker dangin thlak angai ve ta tia soi ani le thina
Barca ngei po hian striker dang an mel nia ngai thei turin an mani nena soizom anom man nok ma se Jurgen Klopp ti lova ama mang thiam ber tu ti thei German manager Hansi Flick an Barcelona zomin Flick a kai hroina hnuaia Lewy hian tunge ani atifia non le taboka Flick hian Robert Lewandowski mandan a hre hle ti po alang chumi tifia tu chu Robert Lewandowski statistic hian nia Flick a hnuaia Barca tan Lewy hian match somli panga khel toin goal somli te meu akhung tling le der towa assist tum thum nei bokin match somli panga goal contribution somli pathum loi anei Lewy hian kum in Ogasa hian kum somthum pasari apum to dona akum atam ve to ma se Flick a hnuaia chuan awanglai angmain goal khung lama atho hlok ani season kalmeka La Liga top scorer ani meka UEFA Champions League ka goal khung tamber dot tu ani mek bok Robert Lewandowski hian a career a Hansi Flick a hnuaia statistic anei ro pui hlea German manager Hansi Flick a kai hroina hnuaia hian match za som paruk a khel towa chu Bayern Munich ka le tuna a khelna Barcelona ate hian ania abel khomin match za som paruka anin kai hruai to ani hetatang hian Lewandowski hian goal za som ni pathum khungin assist som ni paruk anei tela match a khelzat aya tam goal khungin match za som paruka tang hian goal le assist anei bel khom phei chuan za somli pakwa te meu goal contribution aneya pui takani tuna hian European top 5 league khel player zinga tun season a Lewandowski aya goal khung tam tu ma anom lova Salah Mbappe Haaland Harry Kane Dembele te ho chunga aom wanga au paber hian goal akhung tam ber ri ani European top 5 league khel player zinga tun season a in elna khel ranga bel khoma goal somli khungtling thei om chhun ani mek boka Polish striker ro pui Robert Lewandowski hi Hansi Flick a hnuaia hi chuan ala chuai lo ti alang chiang hle South America chun kumsang ni samthum FIFA World Cup a ram tam zok in el tha tiin ram samruk pali lai tel theise an du hlea chu tiang tur chuan ro man na siamin South American football tuam tu CONMEBOL kaltangin FIFA nena an pulut kumsang ni samthum FIFA World Cup hi he in elna kumza na tur ania wangin hun chin chia tlak bik turania an ngai hlu le bok chu wang chon khomol pui sang pathuma an khel do na in elna thleng tu tur pa ngai Spain Morocco le Portugal ni ma sela Argentina Paraguay le Uruguay te match an khel tel do na chu wang chuan Africa Europe le South America te FIFA World Cup sangni samthum hi an khel don ane hei hi kumza tlin lom na tur peng pakhat ania ma se chuta chuan South America lam hi chu an tu tok mai lo kumsang ni somni paruk FIFA World Cup a team tipungin ram somli pariat anin eldona tipung chau ma sela adot le sangni somthuma ram samruk pali lai maya tipun le zel an ladu ania he an rot na hi thunei tu sang lamin an pom sak do nem hriat lani lo ma sela ngai ven a hlo ngal le South America lam hi chuan hetiang ang hun chin chhiat tla kumza tlin lom na hun hi tum khat chau kan nei do na chu wangin tamzo kanin talu theinan hetiang ngai dan hi kan nei ta ani anti FIFA khom pui lian voi somsari pangana Paraguaya me ni som panga hian nei ani do na hemi huna hian CONMEBOL lamina an putlu hi an ngai tua do na ni CONMEBOL ro man na hi FIFA khom pui lian hen apomani chuan kumsang ni samthum FIFA World Cup a match za chuang dai mai kan mudon ti na nia in elna khel hun chung le match khel thimthim te po atam zual pha don ane kumsang ni samthuma FIFA World Cup khel tur chungchanga hian thutluk na siam to zinga in elna khelna hmun chungchang in soisel a hlo hlea hemi chungchang hi Europa footballa thunei du sang ber UEFA a an president Alexander Keferin ngei point soiselin khomol pui san pathuma khel tur hi ngai tona thalo tak ani tin angai dan tlang takin a soya ani baka hian milang sar tak takin an soisel na sa hle ma se soisel na kara kumsani samthum FIFA World Cup hi khomol pui pathum Africa Europe le South America te an khel do na tuna CONMEBOL lamina ro manna an nei hi an pom le zelani phei chuan haw tak le zwalin in elna hi khel ani ang tuna ro manna ommek te po hi soisel tu anom le nual towa FIFA hian engtiangin nge thutluk na asia mangti hian ngai ven po a hlo zui ta zel ani football khovela player lotling berta jingami
Cristiano Ronaldo hian film industry lam thuk zoka lu chil zel turin rabi asiam rem meka tuna hian film studio launch toin film industry lama ain ta lu thuk zual mek Ronaldo hian film studio a launch hi UR Marv ti in a mingan da a film director lar Matthew Vaughan nen thok duna an ti ni in UR Marv hi an intro mani Matthew Vaughan hi Kingsman film te Kick-Ass film te X-Men First Class film te CM2 director ania film dang engemaw akut chuak aum nual to bok Ronaldo nen an tho dun tak awang hian an thom po alian ngal le a sumle pai lama an buai lo boka ma po an la chak le tuna hian action movie pani puitlin to in adang pakhat an bua sai mek bok ni in tarlan ania movie an siam te hi an release hun tur an ti chian thuai be sei ni in rei an rial lo tura ngai ani Matthew Vaughan hian ti hian soin Cristiano Ronaldo hian khel muala keimana ka zia mi lo thon thu apian tira chumia chuan ama nen filma puitlin duna ka nei zui ta hialani Ronaldo hi pasal tha le chong dik takani ati he an malak na an tho dun na hi Ronaldo an khel mol pon lama alal ram zo na a thona peng pakhat ti in soyania film siam lam te hi arwam mana omsa alo ni hrim bok hotel te fitness center te fashion lam te alo ti to bokani kha Ronaldo hian football lo lam hi a boy puina sata hleya top level footballer in khel hau tak na ber Europe chua sanin Asia Europe aya zang khai deuh zok in elna ma chonin huna mang meka chumi ani awang chuan atan po football lo lama thuk zok le nasa zoka in man arem chan zual thei pha amang tangkai ta hle bok Ronaldo hian footballer ahun nung lam amang mek ti a hrachianga chu wangin sumle paya in lak muk lam po angai pe mo zuala lok na lam ngai to in ma po alana sata hle tuna po in film na khovela tangin film siam lama movie manga sumdon na azuang luta ania film industry lama aming arive faudon ta ane transfer thuleng lam kan soima in khel result le in khel le turte soima sata ila Nizan Khan in Alnachen khat khelchun zom ni in La Liga Valencia in sikhat fain Sevilla an nea Serie A AC Milan in Kualmola Udinese sili finance sopa Bundesliga a Wolfsburg chu an mikhwal RB Leipzig in Gothum gol ni an nea League 1 na Lens an mikhwal Reims in sinhi fain an ne bok ane Zanin in Rinizana hian in Alnashang rang khelchun zom le turania chungjinga chon Indian Super League ka final match khel turania Mohun Bagan Super Giant le Bengaluru FC ten in Machondona apuya le athian ten champion no moi soi ngei an tumlain an Machondur Bengaluru hian Sunil Chetri hawa thok chuakin hlotlin ngei an tum ve don boka Indian Super League final match munam tak kan mu abei om hle final match hi Zandar Sari le chanvea hian Kolkata a Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium a an khel dona he khelmual hi Mohun Bagan Super Giant khelmual ania wangin antan hian advantage aum thazwal theidon ane English Premier League po zanin in rinizana tang hian an khelchun zom dona English Premier League ka hian ama a an man ngai lo semi automated offside technology an mang don boka chu wangin tun match day lo om tur hi achin chiatlak don le offside alang chiang le zual dona offside ta ngai chiang vak lo ang chi te po VAR a rian chiam to lovin chiang zokin alang thei to don ane English Premier League ka hian darnga a Manchester City in Crystal Palace mikhwalin match masaberan khelanga Darsari Legend via arwalin match thuman khel dona Brighton in Leicester City mikhwalin Nottingham in Everton an mikhwal dona Southampton point Aston Villa mikhwalin Darsoma Arsenal in Brentford an mikhwal don bok La Liga a voin tlai darnga le chan via Real Sociedad in Mallorca mikhwalin Darsari le minisomli panga a Getafe in Las Palmas an mikhwalanga Darsoma Celta Vigo in Espanyol mikhwalin Darsom pani le chan via Leganes khelmuala Barcelona an lenglu don ane Serie A daruk le chan via Venezia in Monza mikhwalin Darkwa le chan via Inter Milan in Cagliari an mikhwalanga Darsom pani le chan via Juventus in Lis an mikhwal don bok Bundesliga le Ligue 1 a hi chuan club langsar zual soita ila Bundesliga zanin Darsari hian arwalin match nga an khel dona chungzinga chuan champion la Leverkusen in Union Berlin an mikhwal dona hemi nu Darsoma Bayern Munich in Borussia Dortmund an mikhwal don bok ane
League One a zanin dari lechan vea Monaco khelmola Marcel an leng lut don boka darsom lechan vele darsom panile mini samthum panga a te match an khel chun zom don bok ani pathiani jana point ala sang te hi khel chun zom turni in English Premier League ka daruk lechan vea rolling match thuman khelanga Chelsea in Ipswich Town mi khwalin Liverpool in West Ham an mi khwalanga Wolverhampton in Tottenham an mi khwal don bok Darkwa Newcastle khelmola Manchester United an lenglut bokang La Liga, Serie A, Bundesliga le League One te hi chuan club langsar zual chau soita ila pathiani jana La Liga a Darstri le mini somli panga Alaves khelmola Real Madrid an lenglut dona Serie A a pathiani jana Darsam panila mini som panga a Lazio khelmola Roma an lenglut dona Bundesliga hian pathiani jan Darstri le Darkwa te match khel turani boka League One a hian pathiani jan daruk lechan ve darila mini somli panga le darsam panila mini som panga a te match an khel chun zom don ani transfer thule ngai thlak chun zom ta ila Italian chanchin buten tar langin Manchester United chuan Danish striker kumsom ni pani mi Rasmus Højlund chuan hral phala amanatan palmaktore somnga pani an be sei thunga heting zara dor tu anom chuan ngai thlak anin pe ani tuna hian Italian club lian Juventus in Rasmus Højlund hi an be sei mek Talksport in tar langin Manchester City in English midfielder kumsom ni pangami Nottingham Forest player poimo Morgan Chipsway laglu antum chun zom zela ma se City hian sum an sen tamangai don le Morgan Chipsway manatan hi Nottingham Forest hian palmak tadwei za an be sei ani Athletic in tar langin Real Madrid chuan antlar hnung ti phuina turin Arsenal atangin William Saliba kumsom ni palimi laglu antum lea ma se ani hi tunipui transfer kongka hontura hian Real Madrid hian thuk taka an zui arin omchi alawa sangni somni paruka sumtlem jok manga laglu dan kong dapemo sangni somni pasaria contract man zo huna free transfera laglu emo antin zon jok don ni in tarlan ane Daily Star in tarlangin Manchester United ka shruaitu Ruben Amorim chuan a player Aston Villa a lona khelmek Marcus Rashford chungchanga thutlukna ala siam fum fe lova Rashford nen hian anin dor mek ni in tarlan ani Fabrizio Romano tarlan danin Chelsea ina City atanga laglu antum Nico O'Reilly kumsom ni mi English midfielder thangduang tak hi a khelmek na Manchester City in thlun nge tumin contract thar chungchanga an dor meka Chelsea laka hian chan antum lo hle Athletic in tarlangin US club Inter Miami chuan an player poimo Argentine superstar Lionel Messi kumsom thum pasari mi hi kolchun zom zel an dua contract an nei mek po seitumin Inter Miami hian Messi hi an dor mek ani Florian Plettenberg in tarlangin Tottenham chuan Bayern Munich atangin France under 21 forward kumsom pakomi Mathis Stellona an ho mek hi angeta lei an dua ma se amanatana Bayanin an be sei hi atam dewa wangin club pani hi aman tur chungchanga hian anin dor zui atul don ani Fabrizio Romano tarlandanin Real Betis midfielder kumsom ni pathum mi Manchester City ina laglu tuma an helmek Sergi Altimira chuan a khelmek na klapa kumsangni somni pakwa thlengdai contract aziak thar dona ma se a contract thar tura hian release clause palmaktade somnga pakhat point pakwa anda tel don ani Daily Mail in tarlangin Manchester United Newcastle Arsenal Aston Villa le Nottingham Forest baka Tottenham te chuan Wolverhampton atangin Matthews Cunha laglu antuma Matthews Cunha du tu hi an pung zelani Fabrizio Romano tarlandanin Liverpool and Netherlands captain kumsom thum pathum mi Virgil van Dijk chuan a khelmek na Liverpool a hian contract azia bel dona tuna hian contract ziak mai thei turin athu phungin anin rem vekto ani Ole khatichin khatun tuma football ti kan ngai thlak thei chin chu nile phot ro se